Okay, welcome to my channel. Welcome to my channel. Dan lomanti naiza tis'at triangle area we kasfhat ክንረክብና እዚያ right angle triangle ያ ንሓንቲ right angle triangle ስፍሓት ንኽረክብካ area is equal to 1/2 base times height. እዛ ፎርሙላ እዚያ ንጥቀም ስፍሓት ናይ ሓንቲ right angle triangle ንኽረክብ area is equal to 1/2 base times height. is base you ንኣብነት 8 centimeter ኣለና ንበሎ 8 centimeter height ka 6 centimeter ንበሎ ስለዚህ base 8 centimeter height ka 6 centimeter ምባርከስ በዚህ መሰረት ስፍሓት ናይ ዚያ ንኽረክብ area is equal to 1/2 base ክንዲ ኣለና 8 centimeter times height 6 centimeter. ለዚህ ከነጣፈ ነኸሪና by 2 1 by 2 4 4 centimeter times 6 centimeter 24 centimeter square. Area is equal to 24 centimeter square. ስለዚህ ስፍሓት ናይ right angle triangle ዚኣ 24 centimeter square. ባርካስ ሕጂውን ናይ ንውሓት ናይ BD ንውሓት ናይ BD ክረክብና ንውሓት ናይ BD ንኽረክብካ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ንጥቀም area is equal to 1/2 AC times BD. ስለዚህ ንውሓት ናይ ዚኣ ንኽረክብ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ንጥቀም ስለዚህ ኤሪያ ተዋሂብና ኣሎ 24 centimeter square እዩ AC ኣይተዋህበናን BD ኻ ኣይተዋህበናን ስለዚህ ንውሓት ናይ BD ክረክብ ኢና እምበር መጀመርታ ንውሓት ናይ AC ክረክብ ኢና እዚ ሃይፖተነስ እዩ ስለዚህ AB ተዋሂብና ኣሎ BC ኻ ተዋሂብና ኣሎ ስለዚህ በዚህ መሰረት ፓይታጎራስ ቴርም ንጥቀም ንውሓት ናይ AC ክንረክብ ፓይታጎራስ ቴርም ንጥቀም AC square is equal to AB square plus BC square. እዚ ፓይታጎራስ ቴርም ማለት እዩ ኣብነት C square is equal to A square plus B square. እዚ ማለት እዩ ስለዚህ AC ፓይታጎራስ ቴርም ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት let's say AC x ንበሎ x square is equal to AB 6 centimeter 6 centimeter square plus BC 8 centimeter square 8 centimeter square. X square is equal to 36 centimeter square plus 64 centimeter square. ስለዚህ x square is equal to 36 plus 64 100 centimeter square. ስለዚህ x is equal to square root of 100 centimeter square. X is equal to 10 centimeter. ወይውን AC is equal to 10 centimeter ሆን ስለዚህ ንውሓት ናይ AC 10 centimeter እዩ ኤሪያ 24 ይብና ኣሎ ተሪፍና ዘሎ BD ተሪፍና ዘሎ BD ኦኬ እምበር ናይ BD ንውሓት ንኽረክቡን ሕጂ እዛ ፎርሙላ እዚኣ እውን ንጥቀም area is equal to
1/2 AC times BD ኤሪያ ተዋሂብና ኣሎ 24 ሴንቲሜትር ስኩዌር እዩ is equal to 1/2 AC ተዋሂብና ኣሎ 10 ሴንቲሜትር እዩ 10 centimeter times BD 24 centimeter square is equal to زخنا طافون خلينا by 2 1 by 2 5 centimeter times BD 24 centimeter square is equal to ለዚህ ቢዲ ንሕረክብ ነትምስኡ ዘሎ ቁፅሪ በትምስኡ ዘሎ ቁፅሪ ነጣፎ ማለት እዩ 5 centimeter times BD over 5 centimeter ነዙን the same over 5 centimeter by 5 1 by 5 1 ስለዚህ 24 centimeter square over 5 centimeter is equal to BD ኣብዚ ሴንቲሜትር ስኩዌር ኣለና ኣብዚ 1 ሴንቲሜትር ኣለና ስለዚ ከነጣፎ ኢና ማለት እዩ 24 centimeter over 5 is equal to BD ወይ እውን 4.8 centimeter is equal to BD ስለዚህ ንውሓት ናይ BD 4.8 centimeter ወይ ከዓ 24 over 5 centimeter ይኸውን